bagcina kudala abalandeli besenziwe iy'thutha lapha kuthiwa khona abalandeli baziyithutha, uyabona kusaqhamuka nokungebani ukuthi kwenza umcimbi wey'ndondo. Ngenza kwethu nayi indaba iphakathi kukababa ithwasa lekhansela ungelovi unjoko kanye-ke nomcimbi wethu omkhulu esiwuthandayo ikhuphuka nezakho. Angiqale nje ngobingelele ngikwamukele kule channel leMasoweto Media Production. Uma ngabe uyaqala ufika ngicela ukuthi kwenzele iqiniso ucofa subscribe, ulike bese-ke uyakhomenta kulolu daba lanamhlanje. Ngenza kwethu kulolu daba-ke lwanamhlanje engize ngakho-ke ngizokuvezela ukuthi-ke ubaba ithwasa lekhansela usephumeleke obala mayelana-ke nesenzo okanye isehlo esamehlela-ke emcimbini ikhuphuka nezakho, lapho khona-ke akhala abalandeli bakhe babekhala ngokuthi-ke kwakufanele ukuthi-ke kuwine yena, bakhala ngokuthi babanjwe ngophondo. Ngikukhumbuze ukuthi kuloya mcimbi wawuvota-ke ngokuthi uthenge ithikithi-ke linegama leqhawe lakho, ngoba kahle kahle-ke lo mcimbi ukuqhakambisa iqhawe lakho, akuwona nje umcimbi ukuthi uqhakambisa umculo kaMaskandi, cha, uqhakambisa iqhawe lakho kodwa lingumculi kaMaskandi. Kusho ukuthi-ke abalandeli bethwasa lekhansela bakhala ngokuthi-ke kwaze kwashawa lesine bengu-number 1. Kushawa lesine nje bawu-number 1, unjoko kuyena owawina wayekade-ke ewu-number 3. Uma ngabe-ke sekuyilanga lokuthi-ke kuvotwe still basewu-number 1 ngo-4, lapho kwavalwa khona ukuthi kuvotwe ngo-4 ntambama, still basewu-number 1. Kodwa mase kubuya ama-result, hawu sekuyihobosha manje u-number 1, okubeke iyona-ke into eyasusa-ke umsindo. Abantu-ke bagcina sebeshanga amabhodlela emcimbini, sebejikijela iy'nsimbi, bagcina sebewona-ke umcimbi waphela ngale ndlela-ke waphela ngayo. Zihambile-ke iy'nsuku-ke abanye-ke abaculi bakaMaskandi abafana nje nabo Njoko begxeka nabalandeli bakhe indlela-ke abayiphatha ngayo, naye ukuthi-ke akakwazanga ukuthi akhuze abalandeli bakhe. Ubeke naye-ke esephawula-ke akagqamise kakhulu nje ukuthi imicimbi okanye imcintiswano kaMaskandi ayinalo iqiniso, isikhathi esiningi ihlaleke inophondo. Uthi-ke isehlo esifana nalesi asiqala ukumehlela yena sake-ke samehlela-ke nakwi-competition-ke yey'ndondo lezi zamantshontsho, lapho khona-ke ayishayele ngoma yakhe yayithi ngamshaya ngambulala. Egcineni-ke kodwa wangawina, lapho khona abantu abaningi babecabanga ukuthi cha uyena ozowina. Namanje-ke kumphindile-ke futhi babeke u-number 1 ngisho ngelanga, ngisho nangesikhathi ekuvalwe ngaso ukuvota. Kodwa-ke kuthe uma ngabe sekubuya-ke imiphumela, yena-ke usewu-number 3, u-number 1-ke sekunjoko obekade kuyena obekade-ke ewu-number 3. Ngokwakhe-ke uthe-ke usola-ke sengathi okanye indlela izinto ezenzeke ngayo ubona sengathi-ke lo muntu okanye unjoko utsheliwe ukuthi akavote kangaka ukuze-ke ezokwazi ukuthi amdlule-ke ubaba uthwasa, bese-ke yena eba u-number 1. Yikho-ke naye-ke elandeleke isinqumo segcukamelisha sokuthi uyayehla inqola yakulo mcimbi-ke wayo-ke ilokhuzana ikhuphuka nezakho. Uthe yebo emcimbini uzoba khona kodwa i-competition yakhona akasezokuyingenela. Amanye ama-competition uzowangenela kodwa lo wekhuphuka nezakho akasezokungenela nje emva kokuthi kwenzeke kanje. Kanti-ke futhi nanokuthi uyashesha uphela nje phakathi nobusuku, uphela ngo-12, bese-ke abantu kumele bayibone ukuthi bashonaphi. Waphinde futhi waveza ukuthi-ke amathikithi akhona ayabiza, indlela-ke nje kuvotwa ngayo iyabiza laphana ukukhuphuka nezakho, ukuthi-ke ekugcineni abantu bakho bakuvotele kanzima bengagcina-ke behlubuke kanje. Ngenza kwethu kuningi okudevelophayo mayelana-ke nalo mcimbi wethu esiwuthanda kangaka. Sekubeke ney'nkulumo ey'ningi kakhulu, sekube nokutatazela okuningi kakhulu nokuphambana nje kwamakhanda. Ungelovi wagcine-ke sethatha isinqumo sokuthi akabeke ne-media briefing, lapho khona-ke ezobe exhumene nabeyindaba batshela ukuthi-ke kahle kahle kube kanje, bese-ke abanemibuzo bayibuze khona lapho-ke. Ngiyacabanga ukuthi-ke nabalandeli bethwasa bazoyiphosa-ke imibuzo yabo, ngoba naku-Facebook uzobe-ke live, uzobe-ke esibavezela ukuthi-ke amavoti ahambe kanjani. Yana kwethu uma ngabe-ke ubuqala ukufika le channel, ngiyacela ukuthi ungenzele iqiniso ucofa subscribe ukuze ungeke usale kwi-video elandelayo, bese kungisiza ngokuthi uphawule ungivezele ukuthi-ke wena ngokubona kwakho ngabe-ke lo mcimbi ube nalo na iqiniso, noma kube khona la ekudonseke khona phansi omunye wabaculi. Ngiyabonga.